ole hei kol kula tuna hian kan oma Sunday kan mang ania puvungate ka hriat chhun ania puvungate chung kwa ina kan luta ti hian anma ani po damle hrisel takin an lo oma an chung kwa hi ni e tunla ya po harsan nei na tlak buak ve a tin ama puvunga in nei tupa ber hi abengte athalova chuwang chuan ama anma ni tan hian hetia Zion Ministry ina khua a te bom kan han do na atlak dana zerte ninga hetiang hian puvunga te po tlema zong kan han pve a kan hlan ve ni a tlema zong kan han in chok ringot po hi aman hla em maya mi puite kal tlang na awanga hei hi muthei chau kan nia keni chu bom ruak le ado thleng mai kan ni awangin nangmani in pek na azara puvunga te po hei pek tur kan nei pha a inchunga kan lom le maya chu wangin puvunga te chung kwa po in lom taka min don saka wangin pathian mal somna apetu le adong tu te chunga po omsela atharin mal somna mi puite khanin apetu te hianin mal somna thar hi lo chang zel tur le adong tu point mal somna thar chang turin du sakna Zion Ministry in kan hla na ni kan theng chowa Zion Ministry adin munte kan lo hria ma se Zion Ministry hian ti thei kan nei tleme ema min phalte azara poni silangin kan rong bol ni hi ania me emani tuna hian Zion Ministry hian an chung kwa bunga te chung kwa hian mal somna le pathian ke thuina athara an chan le thile tu le damna le thisel te an nei je thile turin athara lalpa tharau thiang hlim thilti theina an chan thile turin mal somna tuna thilpek ani ang Zion Ministry din tu lamnu esterin tuna hian kan pu a hlan don ani Yes, demo in lau khul na turte. Bo fai lak na turte. Atun na o. kan bol me Hei kan. ti kha pathian mal somna in lo changa chan ani ze lamo. lekin ho je la poni se he chung kwa hian he chung kwa pathian la chung kwa lo nin he chung kwa hian kan pathian hian pa chan kong kima lo tan sak tur chewin Thei le hotin. Zion Ministry hian du sakna sang ber Israel te pathian kan pathian pingin du sakna sang ber kan hlan chun ro che kan lo me